Data mw'izina rya Yesu Kristo. Baba kwa jina la Yesu Kristo. Uri Imana ikomeye. Uko Mungu ambaye ni mkuu. Uri Imana y'urukundo. Uko Mungu wa upendo. Turakwizera. Tunakuamini. Ijambo ryawe. Neno lako rirakomeye. Linakoma. Ijambo ryawe. Neno lako ryaremye byose. Liliumba yote. Abaryizeye. Watu ambao waliamini. Ntibakogwa n'isoni. Hawakupata aibu. Ugiye kuryumva. Ukienda kulisikia. Liramwubaka. Litamjenga. Mw'izina rya Yesu. Kwa jina la Yesu. Amen. Amen. Turabaramukije mwese. Tunawasalimu. Bakunzi b'ikiganiro. Wandugu wapendwa katika habari hii. Haracari ivyizigiro. Kungali matumaini. Amahoro y'Imana bane nawe. Amani ya Mungu iwe pamoja nawe. Haracari ivyizigiro. Kungali matumaini. Ko wakomera. Kwamba unaweza komaa. Haracari ivyizigiro. Kungali matumaini. Ko wagera ku nzozi zawe. Kwamba unaweza fika katika yale ambayo unahitaji. Haracari ivyizigiro. Kungali matumaini. Hiyo ndwara woikira. Kwamba hiyo ugonjwa unaweza upona. Bidashobokera abantu. Yale ambayo yawezekani kwa wanadamu. Ku Mana birashoboka. Kwa Mungu yanawezekana. Turakomeje ikigwa cyacu. Tunaendelea na mafundisho yetu. Ibintu bitandatu. Vitu visita. Bituma Imana binafanya Mungu iba mu ruhande rwawe. Iko upande wetu. Tumaze kuvuga bine. Tunasema aine. Mu bice byatambutse. Kwa yale ambaye mafundisho ya kwanza ambaye yalipita. Kino gice kigira kane. Na hii hatua ya ine. Iki gice cha kane. Hii hatua ya ine. Ndashaka kuvuga bibiri. Nataka kusema tu vitu viwili. Kugira turangize kino cigo. Ili tumalizie hii hatua ya ine. Ibintu bituma Imana ibana nawe. Vinafanya Mungu awe pamoja nawe. Na muntu numwe atifuza kubana n'Imana. Hakuna mtu wote ambaye atamani kuishi na Mungu. Ariko birafise amategeko. Lakini viko na amri. Kugendana n'Imana. Yani kutembea na Mungu. Gukorana n'Imana. Kutumikana na Mungu. Birafise amategeko. Iko na amri, yani sharti. Niyo mambo abantu benshi byananiye. Ndio maana watu wengi imewashinda. Bacha babivamwo. Wanavitoka ndani. Abakozi b'Imana bamwe. Watumishi wa Mungu wamoja. Nibagishaka gukorana n'Imana. Hawatamani kutumikana na Mungu. Bakorana n'abadaimoni. Wanatumikana na mapepo. Bakorana n'abapfumu. Wanatumikana na wafumu. Abandi bakorana na Freemason. Wengine watumikana na mafirmason. Kugira ngo ibaho ubushobozi. Ili wawapatie uwezo. Ariko nugendana n'Imana. Lakini ukitembea na Mungu. Imana izaguha ububasha. Mungu atakupatia uwezo. Buri hejuru y'ubw'abadaimoni. Wenye uko juu ya mapepo. Buri hejuru y'ubwa Satani. Wenye uko juu ya shetani. Buri hejuru ya Illuminati. Wenye uko juu na Illuminati. Buri hejuru ya Freemason. Wenye uko juu na Freemason. Niyo mpamvu inzoka ya Mose. Ndio maana nyoka ya Mose muri Egiputa katika Misri birivuga ngo yamize izindi nzoka. Maandiko yanasema kwamba ilimeza zingine nyoka. Ni kubera inzoka ya Mose. Kwa sababu nyoka ya Musa inyuma yayo, nyuma yake hari Imana, kulikuwa Mungu. Mva nakubwire, acha nikwambie, ubushobozi bw'Imana, uwezo wa Mungu ni ubushobozi bumira ubundi bushobozi. Ni uwezo ambaye unameza zingine uwezo. Iyo ubwo bushobozi wabwibitse, wakati huo uwezo umeweka ndani yako, nta kintu na kimwe cyo zibira ubuzima. Hakuna kitu kimoja ambacho kinaweza sibia maisha yako. Nta kintu na kimwe cyo hagarika ubuzima. Hakuna hata kitu kimoja kinaweza simamisha maisha yako. Kubera ubushobozi bw'Imana. Kwa sababu uwezo wa Mungu bumira ubundi bushobozi. Ina meza nyingine uwezo. Buri hejuru y'ubundi bubasha. Iko juu ya wengine uwezo. Reka ubushobozi bw'Imana. Acha uwezo wa Mungu bumire ubushobozi bwari ko burabana ubuzima bwawe. Uwezo ambao uko unapiganisha maisha yako. Reka ubushobozi bw'Imana. Uwezo wa Mungu. Reka bumire. Acha umeze iyo ndwara. Iyo ugonjwa. Ubushobozi bw'Imana. Uwezo wa Mungu. Reka bumire. Acha imeze ubwo bugumba. Iyo utasa. Ubwo bushobozi bw'Imana. Uwezo wa Mungu. Reka bumire. Acha imeze ubwo bushomeri. Iyo maskini. Ubwo bukene. Iyo maskini. Bwari ku buzima bwawe. Ambao uko juu ya maisha yako. Reka ubushobozi bw'Imana. Acha uwezo wa Mungu. Bumire mu izina ryawe. Umeze kwa jina la Yesu. Ndabona indwara ikirava ku buzima bwawe. Naona ugonjwa ambao unatoka katika maisha yako. Ndabona umuntu atavyaraga agiye kuvyara. Naona mtu mwenye alikuwa tasa anaenda kuzaa. Ndabona urugendo rwari rwarahagaze gugurutse. Naona safari ilikuwa ishimama inaenda kufunguliwa. Kubera hari imbaraga z'umwijima. Kwa sababu kuna nguvu za giza. Basotarabaye zari zarasibiye ubuzima bwawe. Zilizibia maisha yako. Zari zarasibiye ubuzima bwawe. Zilikuwa zimeshika maisha yako. Ariko hari imbaraga z'Imana. Lakini kuna nguvu za Mungu. Zije ku buzima bwawe. Zinakuja katika maisha yako. Zije gukuraho. Zinaenda kuondoa imbaraga z'umwijima. Yani nguvu za mapepo. Masotaramando. Ari imbaraga. Kuna nguvu. Zagwanije iterambere ry'ubuzima bwawe. Zilikuwa zinapiganisha maendeleo yako. Zagwanije urugo rwawe. Zilikuwa zinapiganisha unyumba wako. Zagwanije urugendo rwawe. Zilikuwa zinapiganisha safari yako. Zagwanije mariage yawe. Zilikuwa zinapiganisha ndoa yako. Ariko hari imbaraga z'Imana. Lakini kuna nguvu za Mungu. Zije kugwanira ubuzima bwawe. Zinakuja kupigania maisha yako. Hari imbaraga z'Imana. Kuna nguvu za Mungu. Zije gucizira hatari. Zinakuja kupasua njia pasipokuwa na njia. Ndabona ukuboko kw'Imana. Naona mkono wa Mungu. Koramande kuriko kuramanuka. Kuko kuna shuka. Hejuru y'ubuzima bw'abantu. Juu ya maisha ya watu. Ndikora uko kuboko kuriko guterura abantu. Katika huyo mkono wa Mungu. Uriko kuraterura abantu. Uko unapandisha watu. Kubakura ahantu hamwe. Kuwatoa fasi pamoja. Kubajana handi hantu. Kuwapeleka ingine fasi. Hari kindi kibanza. Kuna ingine place. Imana igiye kujana mu buzima bwawe. Mungu anaweza kupeleka katika maisha. Hari handi hantu. Kuna ingine mahali. Imana igiye kwiziza ubuzima bwawe. Mungu anaenda ingiza katika maisha yako. Imana ikuhezagire cyane. Mungu akubariki sana. Kugendana n'Imana. Kutembea na Mungu. Birafise
kuna birafise amategeko. Kuna amri. Iyo utayamenye wakati uzijui, Imana nigendana nawe. Mungu hawezi tembea na wewe. Bene data, ndugu zangu, kugendana n'umuntu akomeye muri inosi, kutembea na mtu mwenye anakoma katika dunia hii, kugendana n'umutunzi muri inosi, kutembea na mtu mwenye ni tajiri katika dunia hii, na utovyishimira. Hakuna mtu wote mwenye hawezi furahia. Na utovyishimira. Hakuna mwenye hawezi furahia. Bivuga ngo nushaka kugira ubwenge, maandiko yanasema kama unataka kuwa mwenye akili, gendana n'abanyabwenge. Tembea na wenye akili. Nushaka kugira amafaranga, ukitaka kuwa mwenye pesa, gendana n'abanyamafaranga. Tembea na wenye pesa. None kugendana n'Imana, sasa kutembea na Mungu navyo bikugira Imana, na venyewe vitakufanya ukue kama Mungu. Kugendana n'umunyabwenge, kama ukitembea na mwenye akili, bikugira umunyabwenge, unakuwa mwenye akili. Nimba kugendana n'umutunzi, kama ukitembea na tajiri, bikugira umutunzi, unakuwa tajiri. Kugendana n'Imana, sasa kutembea na Mungu, bikugira Imana, utakuwa kama Mungu. Ega ntunyumve nabi, ega usinisikie vibaya. Kuvayo ibicindwa umurongo wa mbere, kuvayo kutoka ibicindwa umurongo wa mbere 7 mstari wa kwanza. Imana ibwira Mose, Mungu akamwambia Musa, ngo nzokugira Imana, eti nitakufanya Mungu kuri Farao, katika Farao. Mbele ya Farao uzobura Imana, wewe utakuwa Mungu. Imana ihabwa icyubahiro. Amen. Kubera yari kumwe n'Imana, kwa sababu alikuwa pamoja na Mungu, kubera alikuwa agendana n'Imana, kwa sababu alikuwa anatembea na Mungu, nawe yaciye ayakira autorite y'Imana, na yeye akachukua mamlaka ya Mungu. Abefeso, Waefeso 5:1 avuga ngo twigane Imana, akasema eti tujifunze Mungu, tuige Mungu, twigane Imana, yani tuige Mungu nk'abana ikunda, kama watoto wenye anapenda. Kwigana Imana, yani kuiga Mungu, uyigana, yani unaiga mu gihe ufise ubuzima bwayo, wakati uko na maisha yake, mu buzima bwayo, wakati uko na maisha yake, ubwo buzima bw'Imana. Sasa hiyo maisha ya Mungu twarabwakiriye, tumeyapokea biciye muri Kristo Yesu, kupitia ndani ya Kristo Yesu. Umuntu yakiriye Yesu, mtu alipokea Yesu, afise ubuzima bw'Imana, iko na maisha ya Mungu ndani yake. Icya gatanu rero, kitu cha tano, singiye gusubira inyuma, sitamani kurudia nyuma, ngomba abwira ivyatambutse, niwaambie yenye yashapita. Ivyo vyararenganye, iyo imepita. Nushaka kubikurikirana, wakati hutaki kuyafuatilia, uzorabe amapartie ya mbere, utaenda kuangalia kupartia kwanza. Icya gatanu, kitu cha tano, cyotuma Imana igendana nawe, kinafanya Mungu atembee pamoja na wewe, no kumvira Imana, ni kusikia Mungu. Kumvira, kusikia, yani kutii Mungu. Kumvira Imana, kutii Mungu, kwemera kurongorwa na mpemu, yani kukubali kuongozwa na Roho Mtakatifu. Birivuga ngo iki? Biblia inasema nini? Ngo nimwemera mukumvira, eti wakati mtakubali mukisikia, nzobaho umugisha, eti nitawapatia baraka, nzobagirira neza, nitawafanyia vema, nzogendana nawe, nitatembea na nyinyi, nzokorana nawe, nitatumika na nyinyi, nzohezagira, nitabariki nibikogwa na kazi z'amaboko yanyu, za mikononi mwenu, nzogwanya basi banyu, nitapigana na maadui zenu, nimwumvira. Wakati mutatii, icyatumye isi yononekara, chenye kilifanya dunia iharibike, ni umuntu atumviye Imana, ni mtu mwenye kutii Mungu. Adamu yari icamwa Imana yari yaramubujije, yani Adamu alikula tunda ambaye Mungu alimkataza. Ico nico cyatumye isi yononekara, ndio ilifanya dunia ikaharibika. Kutumvira Imana, yani kukosa kutii Mungu, bituma Imana itabana nawe, binafanya Mungu asiishi pamoja na wewe, bituma Imana itagendana nawe, binafanya Mungu asitembee na wewe. Iyo umuntu atumvira Imana, wakati mtu atii Mungu, iyo umuntu atumvira mpemu yera, mtu atii Roho Mtakatifu, mpemu w'Imana nazoguma kuyobora, Roho Mungu hata kuongoza. Niyo mpamvu birivuga ngo, ndio maana Biblia inasema nimukazimye mpemu yera, eti musizimishe Roho Mtakatifu. Ni gute mpemu yera zima? Sasa ni aje Roho Mtakatifu wanazimika? Ndio mpemu yera ni itara. Sasa Roho Mungu eske ni taa? Ni tara bazimya, ni taa ambayo unapuliza inazimika. Baragereranije nk'itara, yani walikuwa wanafananisha na taa. bacavuga ngo nimukazimye mpemu. Sasa wanasema eti musizimishe Roho Mtakatifu. Kandi mpemu yera arashobora kuzima. Kumbe Roho Mtakatifu anaweza kuzimishwa. Nonazima gute rero? Sasa anazimishwa aje? Ni muri cagiye, ni leo kati akubwira ibintu, anakwambia vitu ariko ntubikore, lakini usivitende, ntumwumvire, usimusikie, nuje hariya, usiende kule, nukore bijya, usifanye vile, ukabikora, lakini wewe unatenda. Sasa Roho Mungu arababara, anaumia. Amaze kubabara, baada ya kuumia, acha yihorera, yeye ananyamaza, nasubire kukubwira, ataongeza tena kuongea na wewe, utangura kwiyobora rero. Sasa unakuwa unajiongoza, ugachugwa mu mitego y'umwana, unaanza kuanguka katika mitego ya wana. Kugira Imana igendane nawe, sasa kusema Mungu atembee na wewe birasaba kuyumvira, binaomba uitii. Yoshua 1, Yoshua 1 murongo w'7 n'8, mstari wa 7 na 8, Imana ibwira Yoshua, Mungu akamwambia Yoshua, ibiri mu vyagezwe vyanje benye viko katika kitabu changu uzobigumemo, uvibakie murango no mwijoro, katika usiku na mchana, ni uzogira amahirwe, ndio utakuwa na neema mu bintu vyose uzokora, ya vitu vyote ambavyo utakuwa hemo, kibali ya vitu vyote ambavyo utaishi hemo.
igihe ubana n'umugore wakati unaishi na mwanamke ariko atakumvira, lakini hakusikii, atakubaha, hakutii, biragoye kugira ngo umubwire ibintu byose. itakuwa ni vigumu kumwambia habari zote. Kubana n'inshuti itakumvira, Ukiishi na rafiki mwenye kutii, gukoresha umukozi atakumvira, utumikisha mfanyakazi mwenye kutii, birangira umwirukanye. Yani inakuja inatokea unamfukuza. Rero gutumvira Imana, Sasa kukosa kumtii Mungu zirukana Imana, inafanya Mungu anakimbia juu ya maisha. Imana iva mu buzima bwawe. Mungu anatoka juu ya maisha. Urakeneye ko Imana igendana nawe. Unatamani Mungu atembee na wewe. Umvira Imana. Utii Mungu. Umvira ijambo ry'Imana. Utii neno la Mungu. Ukora iki ijambo ry'Imana rivuga. Ufanya yale ambayo neno la Mungu linafanya. Umvira Imana ivuga. Usikie yale ambayo Mungu anatamani useme. Mungu ataishi pamoja nawe. Kandi uzogira amahirwe. Tena utakuwa na neema. Icya gatandatu. Cha sita. Ni ukugendana n'abantu bejeje. Ni kutembea na watu wenye kujitakasa. Kugendana n'abantu bejeje. Kutembea na watu wenye wamejitakasa. Kugendana n'abantu bejeje. Kutembea na watu watakatifu. Bizatuma Imana ibana nawe. Inafanya Mungu anakuwa pamoja na wewe. Kwera kugenda n'abantu batejeje. Kwa sababu kutembea na watu wenye hawajajitakasa bizokwirukana Imana mu buzima bwawe. Bitakimbiza Mungu wako juu ya maisha yako. Ibrahimu Imana iramuhamagara. Mungu akamuita. Abrahamu kubera impuhwe. Ibrahimu kwa sababu ya huruma acajana na Loti. Akaenda na Loti. Bageze mu nzira. Wakati walifika njiani, induru itangura kuba. Fujo ikaanza kuwa. Intambara zitangura kuba. Vita zikaanza kuwa. Barashwana. Wakaanza kupiga maneno. Bica bituma Imana bikafanya Mungu yahagurukanye na Abrahamu. Mungu akashimama na Ibrahimu. Imana kiragenda. Mungu akaenda. Imana imaze kugenda. Mungu baada ya kwenda, mishwani itangura kuza. Fujo zikaanza kuwa katikati yao. Imana ntiyasubira kuvugana na Abrahamu. Mungu akusema tena na Ibrahimu. Nga Abrahamu. Lakini Ibrahimu agera ahantu. Akafika arabimenya. Akavijua. Ko ari kubera Loti. Ni kwa sababu ya Loti. Achavuga atari ko Loti. Akasema Loti, dutandukane. Bwana mimi na wewe tuachane. Igihugu cyose kiri imbere yacu. Inchi yote ambayo iko pembeni yetu. Jaho ushaka. Wende ko unataka. Ariko dutandukane. Lakini tuachane. Birivuga ngo bacha baratandukana. Maandiko ikasema kwamba wakaachana. Bamaze gutandukana. Baada ya kuachana, Imana ikiramanuka. Mungu akashuka. Ikivugana na Abrahamu. Ikasema na Ibrahimu. Ikimuha amasezerano. Ikampatia mahali. Ikiramuha nico gisagara. Ikampatia na hiyo inchi. Ikimudugana hejuru gatoya. Ikampandisha juu kidogo. Umubwira ngo raba hakurya no hakuno. Akamwambia angalia upande na upande. Aho uri bugarukiriza amaso. Kwenye utafikia macho yako. Uzohagabira urubyaro rwawe. Mimi nitapatia uzazi wako. Byo byabaye byari. Hiyo ilikuwa wakati gani? Nigihe yaratandukanye nawe. Wakati aliachana na Ruti. Ninde Loti muri kumwe? Sasa Ruti gani ambaye mko naye? Birashoboka ko Loti ashobora kugaragara nk'icyaha. Inawezekana Ruti ambaye mko naye anaanza kuwa kama zambi. Kandi Loti arashobora kuba ari jashuti yawe. Loti anaanza kuwa ni kama ule rafiki yako. Akabiyo shuti yawe ikakubuza kubana n'Imana. Anakuwa ule rafiki yako ambaye anakataza kuishi na Mungu. Hari abantu babana n'ishuti. Kuna watu wanaishi na rafiki. Zikabakwegera mu busambanyi. Inawapelekea kuwa uasharati. Zikabakwegera mu kaboregwe. Inawapelekea kuwa walevi. Zikabakwegera mu bapfumu. Inawapelekea kuwa kuenda kwa wafumu. Nta muntu numwe yijana ku mufumu. Lakini hakuna mtu mmoja mwenye anaanza kujipeleka kwa mfumu. Umuntu ajanwa n'uyundi. Lakini huyo mtu anapelekwa na mwingine. Yagiyeyo. Mwenye aliwahi kuwa eko. Nta kintu uzokora. Hakuna kitu ari ugitanguye wenyene. Kama utakianza peke yako. Ari uzogikwinzizamo. Itabidi kuna mtu mwenye atakuingiza ndani. Ninde muntu muri ko muragendana. Sasa ni nani ambaye mnatembea naye katika njia hiyo? Unushobora kuba wubatse urugo. Hawezi jenga unyumba. Hanyuma ubane na ugira inshuti z'aba divorce. Akisha ujenge na watu ambao uwe na warafiki wa divorce. Marafiki ambao wameshafanya divorce. Abantu byananiye Mungu. Watu ambao vimeshindikana katika unyumba yako. Bizonanira na urugo rwawe byanze. Sasa na wewe katika unyumba yako itakushinda. Bazoguhanura gusenya urugo rwawe. Batakushauri kubomoa nyumba yako. Ushobora kuba wubatse. Hautajenga nyumba yako. Uko mwanamke. Umuhungu. Uko mwanaume. Ngaba bagenzi bawe. Lakini marafiki zako baracara abajene nyene. Wanakuwa ni wajene. No. Vijana. Utegereza kugira inshuti. Unapasha kuwa na marafiki ziri mu kwego rwawe ambao wako katika katika ukubwa wako au katika level yako. Yes. Abo bantu niwe musohanahana ivyumva. Abo watu ndio wenye amtafani mutapeana mawazo. Imana igumugisha. Mungu akubariki sana. Kugenda n'abantu bejeje. Kutembea na watu ambao wamejitakasa. Birivuga kubana n'ababi. Maandiko yanasema kuishi na watu wabaya. Zono ningeso nziza. Yani inaharibu tabia nzuri. Ariko kubana n'abantu beje. Lakini kuishi na watu wazuri bizokugira mwiza. Inakufanya uko mzuri. Kweli umuntu atanga icyo afise. Kwa sababu mtu anapana chenye iko nacho. Nubana n'umuntu afise Imana muri we. Kama unaishi na mtu mwenye iko na Mungu ndani yake. Azoguha iyo Mana. Atakupatia huyo Mungu. Azoguha iyo Mana. Atakupatia huyo Mungu. Imana ihabwe icyubahiro. Mungu apewe utukufu. Ariko nubana n'umuntu. Lakini ukiishi na adafise Imana. Mwenye hana Mungu. Afise Satani. Iko na shetani. Azoguha Satani. Atakupatia shetani. Nubana n'umuntu. Ukiishi na afise uburozi. Mwenye iko na uchawi. Azaguha ubwo burozi. Atakupatia uchawi. Niyo mpamvu muri famiye zimwe.
zimwe, maana katika familia zimoja uburozi budahera, uchawi ambao uishi. kubera bagenda barabuhanahana. Kwa sababu gani? Wanaenda napeana icoma chenye kinaweza nifanya nubuno buzima bw'Imana katika haya maisha ya Mungu, tukaja turabuhanahana, tunakuwa tunapeana kila kintu ukeneye, kila kitu ambacho unahitaji. hari umuntu agifise, kuna mtu ambaye iko nacho, egera urya muntu agifise, sogelea mtu mwenye iko nacho, uzokironka nawe, utakipata na wewe. Ndarangije namaliza kino cigwa cacu chenye hii mafundisho yetu. Nagushimiye, nakushukuru wabanye nacu, uli ambao ulikuwa pamoja nasi mu gice ca mbere kuanzia hatua ya kwanza gushika muri kino gice ca kane mpaka hii hatua ya 6. Imana iguhe umugisha. Mungu akubariki. Ndakwifurije kugendana n'Imana, nakutakia utembee na Mungu. Data mu izina rya Yesu, Baba kwa jina la Yesu, ndamusengeye, namuombea uhereye ino saha kuanzia hii saa gendana nawe, utembee pamoja naye. umuntu wese mtu wote yari kumwe nawe iko pamoja nawe, yamubujije alimkataza kwinjira mu masezerano, kuingia katika ahadi zake, kwinjira mu mugisha, kuingia katika baraka zake, ndamutandukanije nawe, ninamtoa katika maisha yake mu izina rya kwa Yesu. jina la Yesu. Abantu beza, batu wazuri, reka baze ku buzima, acha wakuya katika maisha mu yake izina rya Yesu. kwa jina la Yesu. Amen. Amen. Mwarahizegiwe cyane, ulibarikiwa sana.